Thutha wa makirima andu aria makoretwo magikara icigirira-ini cia mutitu wa Mau kaunti-ini ya Narok kuingatwo migunda-ini yao na nyumba ciao gucinwo ni maabitha a ruhonge rwa mititu KFS, ateti matiganite kuma gicigo kia Rift Valley ni makoretwo makimenereria uria mubango ucio uraterefwo. Tumestuka vile tumeona watu wetu, jamii wa Kenya, citizens of the Republic of Kenya wameteswa. Na watoto 4,000 wenye wako shule, nimelia na watoto wenye wameshikwa na pneumonia, nimelia na wazee over 70 wenye wako na magonjwa ya baridi. Ateti acio makiuga ati andu maraingatwo ona kuria thirikari yametikiririe guikaraga na ona ikimahe title deed cia migunda yao. Shida hapa ni moja tu, watu walinunua shamba na hawajapita cut line, fully stop. Hawajapita cut line. So what is the problem? Ni serikali gani inajenga shule, inajenga police, inajenga social facilities, alafu inakuja kupenduka na kusema hii si haki ati wanatolewa? Murugamo wa ateti acio ningi ni unyititwo mbaru ni ateti amwe a gicigo gia gatagati ka bururi. Sababu serikali imeweka mpaka, ikasema ni mpaka hapa. Kwa nini mnavuka mpaka ya msitu kuingia kwa mashamba ya watu wenye wako na title deeds, kuwatoa kwa manyumba yao? Waweze kufuatilia haki za watu na wajue mpaka wa msitu na sehemu za raia iko wapi, ili wale watu hawajavuka kwenye msitu wawachwe na waatanwe nao kabisa. No riu urugamiriri wa kiama kia Jubilee ni wiyumiritie na kuruta murugamo wa kiama kiu wigie mubango ucio. Mwandiki mukaru wa kiama kia Jubilee Raphael Tuju oritie ateti makorwo na uigiririki riria maraririria mubango ucio. When you talk about an individual politician going out there and talking in at variance with the executive position that we have on that area, those are his opinions. Tuju oritie ateti acio kurumirira mutaratara uria wagiriire niguo gukinyia mateta mao kuri honge iria ciratereba mubango ucio handu ha kuruta ndumiriri ciao kugerera micemanio ya muingi. That any complaints regarding any violations during the implementation or enforcement should be channeled to those institutions named above. Andu matanyihiire 3,000 nio mahutitio ni mubango ucio uria uraterefwo ni ruhonge rwa mititu bururi-ini KFS. Ruhonge ruru kiuga ati itanya ni kugitira mutitu ucio niguo ucokererie riri waguo. Maina wa Wairigi, Inooro TV.